Jotelo mag duond bura mar UDA mawuok e kaunti ma Kakamega dwaro mondo rowere duto e pacho ka obed thenge gi weche manyalo kelo kethruok mag mwandu mar ji odiochieng' makiny ka gipango ng'anyo mamuol mar paro jowetegi manonindo higa mokalo e ng'anyo mar kwedo paro mar chiko omenda ma higa 2024-2025 ka giloso e boma ma Kakamega kotelne gi jatelo e gwenge ma Ugwe Diamond Shinaka gi jatelo wadgi e kaunti ma Kakamega Isaac Otiende giwacho ni piny Kenya dwaro kwe mondo sud nyime. Kata kamano gikwedo jotelo mosebedo ka kwedo tend William Ruto kagi wacho sirikand piny Kenya onego mi thuolo makende mana ni gitieko chenro mage. Na vile pia Shinaka amesema afadhali tupiganie hii serikali tukiwa ndani. Usipigane kwa serikali ukiwa nje, utakuwa na kazi ngumu sana. Afadhali tupigane haki yetu tukiwa ndani. Kenya ni nchi ya amani. Ukichoma Kenya, kama wewe ni kijana, unachoma maisha yako na future yako wewe. Nataka vijana wa nchi yetu ya Kenya tuwe watu wa amani. Kuambia wale ambao wanafikiria kwamba wanachukua vijana wetu wawapeleke kwa barabara. Wewe ambao unasema ati unataka kuchukua kijana ya mtu upeleke kwa barabara, chukua pipi yako na watoto wako upeleke kwa barabara ili wakienda huko wakiwao huko wawe ni watoto wako, sio watoto wa maskini. Si ni kweli? Tuendelee kuunga mkono serikali, tufanyie pamoja. Kenya ni nchi ya demokrasia. Huo uwanja wa demokrasia wacha tu exercise tukiheshimiana. Tusirushiane matusi, mawe na kupigana na kuleta fujo ya kuharibu nchi yetu.